ka political interference kung mangi day. Hindi ba naila di kan bagi bahkan investigation ro kanya kom badai bar kadi ban sim sisahin ka kala mandi ka agency yu kung makasyu ang PPP ka ang NIA kala mandi ka NIA ro so ya habi basulong na kadi banya ka kom kan kidi men palakin ya tu syuki habi isong syuki ta kan sedan be am kata ka jingya tunjo kan sedan kata ka jingya ban syuong na ka involvement kan sedan kan kami habi dia ni ong I back investigation can be done, but andala investigating is a big hadu kanu kadai hadu kanu ka pakla ho jaga ta ti umron hi buri kwa bentre hiar lain no anong bitan kum a ka build system kum ha UK ka ba da don kanu allocation kini ki political leaders pun hi di moral responsibility ban hiar UK Kenapa kemahan dia jadi tengok kata tiga longnya Henry ni kayak bagi kimilan tiga long ba chief minister un shim me kata kasen jam ban penhiar kerdan dan emen wengo yu kenang bagi beliau kindan yang sangat trust dan kecintaannya ya sarkar kata ketiga basic principle dan basic step kepada sarkar kalau banle ban suong hi ban su phai hiar be tinggal pi ku han dia jogi kim chu hiar han le ke bagi kwa kalong ba ka sarkar u chief minister da u hoi kemoi pi ku meneng im tip ya ke sing sisa le ke di ban ka fair investigation par ke fair investigation I can I ka rai jo ka ti andala that investigation ti se pe kalau tak nyim lahi ban ong ba kita claim Jong ke agency kalau kau berdei, kalau kau bakalah ni, bakadon claim, apa bakadon ke allocation, depan, investigate market ni mereka simple matter mereka serious matter. Syukuran ni kata kau involve hi ya ke national security, macam nama, kau kajing say jong kibri kani news kau mereka pakai, nomor bah ketika agency kau penmi. Te kadike ike balong bayan kala long national security in nature panong bantri politics demi happy namar ba kamlete kajing syakno baret kadike ike ba la ban kata ya ka imnang salang te jong bro ko bai him de jang jong Meghalaya te kamtam kala long ka illegal outfit mo te imde kin ban khen ban bele politics manu ro tadi man dan dari jing sokhya bai ji sutu dan naladi ba kamdei politics kani la dik balang dan kam hi wen ki naladi kan te bani yong ha kam ta kom ta ka shong pada ka MDA government ka shong pada CM ka shong pada ka cabinet ki decide akan no ka kom ada ki perkhat si sahi ya kata ka lawai jong ka jat benrio pat ka lawai jong ka ri India bro lawai pat ya ka lawai jong ka ike jong kamtam Masyu Allah belum involve apa ka insurgency mo but anti national they obviously ketika national security bila ada musuh kan ketika bakyat kong kamdei ke basu syak ada pelumat ya bah bakal Allah tadi di penailan ikan kenang bakal nundan ke political interference kung mangi day di penailan ikan bagi bahkan investigation ro kanya kom badai bar kadi ban sim sisahin ka kala mandi ka agency yu kung makasyu ang PPP ka ang NIA kala mandi ka NIA ro so ya habi basulong na kadi banya ka kom kan kidi men palakin ya tu syuki habi isong syuki ta kan sedan be am kata ka jingya tunjo kan sedan kata ka jingya ban syuong na ka involvement kan sedan kan kami habi dia